Embira neyo emberebere ya busungu ya bukambwe wele polisi ebe kujja mu maiso n'okubuliriza kunfa eya Haji Amuza bambi nga befuze enumba bali kunonya ku byososonkole ebindi babibwaine n'ebintu ebindi ko bamwegene ng'omulambo gugwirawo nga guli mu kitabo ky'omusayi. Abantu babulidde okuli eno babaye bakambwe ino nga tubali kuchikiriza nti Amuza bambi yafuire kuba abere kumpi na polisi. Abantu abe nabo bonda babenga bali kunenya polisi nga bakoba ati kida kitya nti abantu abe mundu bedi obwire baita Haji Amuza ayenga mulinano wa polisi era baye bakambwe ino era nga ebigambo baye bali kwogera bibere TV womu tulina bazamu makulu waja wa mukonkona ku mulyango ayenga tibayigulawo birambo ino era oluvannyuma tubone ku abakulembeze abe mayuga baidye ku kweno nga sa deputy prime minister tubone ku MP ow'ekitundu kino abambi n'abantu abandi nga bali kwenda okubona nani yakoze kino era polisi etusega mu kubuliriza era nga tubone ku ni regional no mudumizi wa polisi atwala ekikataza kino kya Busoga East bambi afanda Simwe Samuel yena atuse ku wano yajja kuni wale ka police post abantu bege babaire nga bambi oba oliawo batendwi ko bacheso twidi polisi ida kutukobera beida no baita omuntu kubonera nonga bambi tibaidi nga polisi emaliriza okunonenkeza bambi balese ambulance ey'omubaka wa Bunya South idisabirye bambi ide yatulawo omulambo okugutwala mu igwanika emayuge wabulanga bibere biwo byerere maziga nga abantu babuliddo bali kulira bulire nga tibali ekikakasa wabula olw'obusungu bw'amaani abantu ababuliddo bambi bagire balumba police post eyebonda nga bali kwenda kutola mu suspect era nga waberewo ku aba police ote batontona baye bali kukumawo aba police olwaina abantu nga baidye batandika okuba kwa amasimu ibanga bakuba amasimu ibanga wabulanga abantu bali kusonga busonge abantu bajja mukadukulu ba kamena batwaye prime suspect ono Sula bamutwere yonga ali omumunda bambi bamufulumya mukuliya batandika omukola kunga amateeka wegalagira polisi eidye okuvuye mayuge okwongera kumani okwidde okutaasa abantu bayo oba oliawo ni ba suspect bano wabula ejiro okutuuka nga Sula amaani gamuweremu nga abantu bamukubye era nga Sula tibakomye gano bamutere ku bipiira baleeta enku baleeta n'amafuta bambi bamuyugwa ku bamutaako omuliro yatandika okubengeya
Sula ate wafuire afuire mu mbeera mbi afuire mu mbeera yantisa afuire nga ali kubona fuira Sula wolo imenga ati mundeke ayi nga abatakati basobola kumusonera bambi olw'okuyita Haji Amuza nga wemba kobeire polisi eringa abagisinza amaani kuba ka police post abalumwike n'abanaku osoba abaire ose mulala n'omuntu owundi ng'aligezaako okuba amasimu ibanga ayenga abantu babe bangi ate nga bakambwa ino n'ekintu ekindi kibeereyo nti polisi engeri kugezaako okwikekania abantu babuliddo ebeere engeri kuyambibwaku amagye ne bano abalwanisa envuba embi era nga tutegeezeibwa nti mu kanenolagano kano eriyo abantu babuliddo babiri abakubibwa amasasi era nga batwalibwa mu iddwaliro nga embeera tinungi wetwogerera Sula akaali wale akagaiga omuliro gukayaka omuliro gukamwaka kwali awo omuliro gukamwaka kwali awo era nga polisi eva kuvaawo oku yajja ni suspect owundi mukadukulu abantu babuliddo balowooza nti mubeere mu Sula yenka mubeere muno omuntu owundi ono yabaire nga ali kubuuza pikipiki emutwala Bugadde amala ajeiganga era ngono abaire munsona tibamubwaine Sula yenka yebabwaine era ngo bamwise ono yebatawwaine bambi polisi emwagene nga ali omwo yena polisi ya Mugema yamuta bambi ku motoka mu bukuumi obw'amaani bamutwala ku CPS ya Mayuge so embere tuweri atukali eno birungi ti birungi bambi Haji ow'amaani Haji omutumufu omugaiga abaire nga mukwano gw'abangi ng'ayamba abantu abaire nga ayambye okutumula ekibuga ekyebonda mu byobusuubuzi bambi Haji Amuza bambi afuire buli eyagaana mu senta ya Bwonda obona nga yegemye ku luba atambula ne mutwe olwa Amuza bambi afuire bamwogere ku birungi byerere era abasinga bali kati bali kujja kumusibwa so embere tuweri ifa tukali eno okubona akasano kali kujja kumenkeza katya ayenga omukuba suspect atebeza okuba nti obo yabeere n'emundu abatakate bamwise era nga polisi esigaiza ku mulala yeva okutwala ku CPS ayenga okunonenkereza afande Asimwe Samuel RPC wa Busoga East atwale niyo na Mayuge atugumiza nti ali kujja kulwana okubona nga bambi emundu eyakoze kino bambi bagizula kuba abatakabatakaye tino omulundi ogusoka ati emundu muno mu Bwondo bamalongo ne Mayuge dirimu era dita abantu ayegabula tibazula mundu diriwa so polisi tukakaisa nti bali kujja kola kisoboka kubona nga bambi bazula emundu dino Just move. I don't see stairs. Uniform, you can what? I did the order, you can.
Kasema Kampala ate tujuku kwa wewe. Hiyo yumo. The high court. It's okay. Here. Wozira musango na kusango tuwekya mahoro.